apagdua-duaan, di ka sasaad nuag bibiyag ka ti sidong ti maysa ngagsyuman marukod agdang mo ken amin atignay takabasitan nga rimpadek agbalin nagubsang bukod mo jay suli no tiempo tikaan anu santay sobra tay su ngamin ayati kay karyang trabahong amin anadagsen dusa agsasamusam ket baging mabibineg udut anarway anyayati sa ibek mo tadi namet ngamin marikna kadawyan ti magsyunan bukod na timang dusdusa uray ni tatang mo tinapay mabalin abing yan iti bibig na no agalipungit urayem ti dusa kapilitan nga ni ama agib turlata detoy itibiyag dakam nga wanti gasat na naipatung aglakam na dawel